دما خوش ببینرین هجا ایرو 23 چله 2021 ج روزان روزا شمی بویر او گشتن هر سرکه و بالکش ین لسرانسری جهان رودان مهول بدن ده 20 دقیقه نوچین جهان دجوره پیشکش بکن. جبو درکتنا چتین بیانی جنوا لیبیای ده لحفکرنا جنوی ده لحفکرنا که پیک حاطبو ایرو اف دماکو هاتی دیارگرین جی بداوی بو تاوی وی بریاره لی دستوردانا دولتا ترکیه یا لولات بداوی نابه کمیته لشکریه هفبش آل لیبیای بانک لبجدارین کنفرانسا برلینی کرکو جتا او لشکرین بیانی ین لولات درخینن هر وها ارتشان اجتماعی لیبیای دیار کرکو جبر دولتا ترکیه بندین لحفکرنا جنوی بکناین. 23 جوتمه جبو درکتنا هزم بیانی جلیبیا پیمانک هات امضا کرن. لگوری پیمانه دوی عینین دنابرا یکینین لشگری و کومن چکدار ده ورن والا کرن و وگرن بارگهن خواه. دوی تباهی چته هری زیده دسه مهانده جلیبیای درکون. لحفکرین لشگری ین تکلداری پرورده لیبیای ورن تاولوک کرن و تباهی تیم پرورده درکون هاتا گل حفکرینک چه ببه. کمیته لشگری هفبش یا لیبیا لسر مجاری داخویانی اک نویسکی وشاند. کمیته بانک لولاتین بجداری کنفرانسا برلینه کرو گوت دوی لشگرین بپره ین بیانی گول ولاتن ورن درخستن. هروها دوی امبورگویا چکان یا گوجالی کنسیا گشتی یا نتوین یک بوی و حاتیا راکاندن پیک وره. لالی کی دن ریوبریا شورا معنوی یا فرمانداریا گشتی یا ارتشا لیبیای خالد المحجوب جطورا عربیه را آخوی و گوت انقره هینا که مداخله لیبیای دکه چته و چکان دشینه و لحفکرین پرورده امزه دکه و پرلمنتوی درشکرنا هبونا هزن وی للیبیای اره کر. محجوب پشتراس کر گو جبر وان سدمان بندن لحفکرنا جوینه پیک نهاتن. نونرا نتوی یک بویی یا جبو لیبیای ستیوانی ویلیامز دست نشان کرگو در دورا 20,000 چته و 10 بارگهن بیانی للیبیای هنه و درکتنا وان جوالت گلکی گرینگه. ده جوینا 19 چلیا 2020 لپایتختا المانیا برلین پیک هاتی ده نونرین روسیا، انگلستان، فرانسا، مصر، دولتین یکبوی امریکا، ایتالیا، کنگو، جزایر، افریقیا، نتوین یکبوی و یکیتیا عربان آمده بون. ده جوینه ده لسر درخستنا لشگر و چکدارین بپره و دانینا امبارگوی که لشگری جبو ولاد جی حاتبو لحف کرن. لپایتخت عراق بغداد جارک دن ایریشک به موشکان پیک هات به 3 موشکان ایریشی بالافرخانه نافنتوی یا بغداد هاته گرین. شانده راگاندن اولکاری یا عراقی راگاند کو به 3 موشکان ایریشی بالافرخانه نافنتوی یا بغداد هاتیه گرین. شانه راگاندن اولکاری یا عراقی به داخلینه که نویسکی راگاند کو دنی سبحه به موشکین ایریشین بالافرخانه نافنتوی یا بغداد هاته گرین. داخلینه ده هاته گوتن موشکین هاتن آویتن جعالی سیستم پاراستنا اسمانی یا امریکای و هاتن پوچ گرین. لگوری داخلینه 2 موشک نیزی بالافرخانه او یک جی بسر مالا ولاتیه که لطاقه جهاد کتیم. لعالیه که دنجی لپاریزگاه بابلا عراقی بومبیج بکاروانه که هیزین کوالیسیونی و تقییم. لگوری مدیا عراقی دول باشوری پاریزگاه بابلی بومبیج که بکاروانین کوالیسیونا نونتوی یا دجی داعشی و تقییم. هاتا راگاندن کو کاروانی واسطین کوالیسیونی یا و گوهستنا آلی کاریان بو. لگوری چافکانیان ده تقینی ده تزیانین جانی چینه بونه.
هم وقتی وان ایریشان وزیر پاراستن دولتین یکبوین آمریکای دیار بو سروک دولتین یکبوین آمریکای جو بایدن لیود آستن جبو وزیر پاراستن دست نشان کر سناتویان جی به پرانیا دنگان وزیرتیا و اری کر به وی که فرمانداری سنت کومی ی بو یکمین وزیر پاراستن یا افرو آمریکی لیود آستن دروژا خویا یکمین ده لگل سکرتری گشتی ناتوی جان ستالتنبرگ هر وهای پیوندی چکر او دویه که ده جاره کردن لسر روشا هبونا لشکری وانگیال عراق و افغانستان نقاشات کرن. سناتوی امریکای وزیرتیا کسکیدن جو کابینا سروک ولات جو بایدن اری کر جبو ارکی وزیر پاراستنگی آستن ده دنگدانا لسناتوی ده لپشپیری نوتو سی دنگین اری تنه دو دنگین ناهاتن بکار آنین. آستن به پیامک لسر حساب خویه تویتر وشاندی ده دیار کر گوجبر یکم کسی افرو امریکی یه هاتی لسر ویکاریه کیف خوشی خو آنی زمان. به وی بو یری آستن بو کسی دویمین یه جی کابینه یا بایدن کد دنگدانا سیناتوی ده تی اری کرن. بریان ها ریوبرا سیغوریان نتوی آفریل هینز پیشتی دنگدانا لی سیناتوی دست بکاری خو کربو. لگوری زاگونین امریکایی دما کسک کاری خو اکتیو جه ارک خو دور بکوه او پیشتی 7 سالان او وکه وزیر پاراستن وره دیار کرن پیویست ده هر دو بشن کنگره ده دنگ اری به دست بخه. جبر ویه که ده مجلسان نونران ده جی دنگ دانا جبو آوستن هات بو اری کرن. آوستن یه بو بر بسیار بنتاگونه و جی 1.3 میلیون لشکرین امریکایی ین لسر ارکن بر بسیار با. لوید آستن دروژا خویای کم ده لگل سکرتر گشتی ناتوی جنس ستولتنبرگ دوزن گریدای عراق و افغانستانی نقاش کرن. ریوبریا جو بایدن راگهاند گو اوی پیمانا کشاندنا هزی یگو سالابوری لدوحای دگل تفگارا طالبانی هاتو بو امزه کرن جنوب دبر چاوان را در باس بکن. هرو هاوی بریارا کم کرنا لشکران لعراق جی جاره کدن بیلی کولین کرن. بالتایبەت پشتی نوبونا ایریشن لدجی سیویل و بارگهین امریکی. دناوا سالن 2010 و 2016 ده بو سروکی ریفبریان آوندی یا روش هلاتا ناوین و به پشتگیریا قصد یا لدجی داعشتی ناس کرن. بلی هر سناتوین امریکی راگاندن که 8 ثبات دادگه کرنا دونالد ترامپ پشتی رادست کرنا تاوانین لپرسین دست پیدکن. مزنین دموکراتان لسناتوی شاک شومر داخیا کرن کو لگل سردوزگریا پارلمانین دمی حیکو آماده کاریا دادگه کرنا ترامپ او کماوی بکن. سروک انجمنا پارلمانتران نانسی پلوسی شاک شومر آگهدار کرد که لیسته تاوانین ترامپ دی دوشم رادستی سناتوی وره کرن. لگل داخوازنامه مزنین کمار پاریزان میچ مکانل او درخستنا دونالد ترامپ به دهان کمار پاریزان جی بانگالی پرسنه یا داویدی کن. شارزین استراتژیک این کمار پاریزان ادی ساری دبیجه هین کمار پاریز به رجدنه کو ترامپ تاوانان بکن لی جمارا وان تیره در باسکرنا وی بریاری ناکم. هنک دموکراتین لسناتوی حو دادن کو بندا 14 آد دستوری لدیشی ترامپ چالاک بکن کو نکار به نامزدی هل بجارتنین 2024 اف بند ناهیله تبر پرست ارکی بگیره اگر بجداری آراندن آن سور کرنا تندیه بویم. لروسیا جبو سربست بردانا سروک مخالفتان الکسی ناوالنی خواپیشاندنان دست پیکریه لسرانسری ولات لدهان باجاری به هزاران کس لکولانان بون دنابرا پولیس او خواپیشاندنان ده پفچونین دجوار رودان حتی نها نیزی سدان خواپیشاندیر لولات هاتینه بنچاف کرن لولات تفدیر و تندیه که پر زیده یا لدجی خواپیشاندیران هنه. مخالف روسیا ایروج بو سروک خواه الکسی نافالنی دا کتن قادان لگلک باجاران خو پیشاندان هاتن لدار خستن. بریه خو پیشاندانان جالی دسلات روسیا و هیزک زیده یا اولکاری هات بو ارکدار کرن. تویگفن سروک شارداریا موسکووایه لپای تخت خو پیشاندان هاتن لدار خستن.
خۆپێشاندانên destpêkê di nava aramiyê de destpêkirî pêştre veguherî pevçûnan di xwepêşandanên li Vladivostok û Habarovsk de pevçûn derket. Her çi qasî tevdîrên ewlekariyê yên tund hatin girtin jî lê li dahan bajar xwepêşandan pêk hatin. Di nava xwepêşandanan de bi dehan kes hatin binçavkirin. Li gorî hatî pîlankirin li seranserî welêt wê li zêdeyî şêst bajaran xwepêşandan pêk werin. Beriya xwepêşandanan jî li paytext û gelek herêmên din alîgerên Navalnî hatibûn binçavkirin. Ne tenê li Rûsya, li dervî welêt jî xwepêşandan hebûn. Li bajarê Myûnîx yê Almanyayê jî komeke ji bo piştîvaniya Navalnî çalakiyeke pêk anîn. Lîderê muxalifan Alexei Navalnî weke rikberê herî bihêz yê serokê Rûsya Vladimir Putin tên askirin. Navalnî bi rexnekirinên tund yên lê dijî Putin tên askirin. Hevdê çile dema ji Almanya ve digeriya welat ji aliyê polîsan ve hatibû binçavkirin û pêştre jî cezayê 30 rojan lê hatibû birîn. Bilibînerî hêjeweke ku hûn ji li kêlekê dibînin ha ev dîmenên xwepêşandanên ku li paytexta Rûsya Moskowayê têne li darxistin li nêzî 6 bajarên Rûsyayê îro amadekariyeke berfireh û mezin yên muxalifên Rûsî hebûn da ku xwepêşandanan li dar bixin û bi armanca ji bo serbestberdanê serokê muxalifan Alexei Navalnîyê ku di aliyê desthilata welat ve di hevdê çilê de dema ku Navalnî ji Almanyayê ve diyariya welat hatibûn bincavkirin û bi qasî mehekê jî ji aliyê dozgeriya welat ve biryara girtina Navalnî hatibû dayîn. Li hemberî vê yekê piştî girtina Navalnî li Rûsyayê hatibû gotin ku ew ê di 23 Meyê de çalakiyên berfireh li dar bixin. Çalakiyan di saetên siharê de dest pê kiribû û heta van kêliyan jî wekî niha hûn jî li ser dîmenan di dîmenên ku derdikeve hûn jî dibînin çalakî dewam dikin û ev çalakiyane jî bertek û hêrsa muxalifan ya li dijî desthilatdariyê û tundiya ku desthilatdarî li dijî xwepêşandanan bikar tîne herî zêde derketiye pêş û di dîmenan de jî weke ku menha bi nûçeya xwe de jî bibîneran re par vekir gelek tevdîrên zêde û hejmareke pir zêde ya hêzên ewlekariyê li nava welat an ku li nava bajarên welat û welat ê bajarên ku herî zêde xwepêşandan bên li darxistin jî hatibûn belavkirin. Bilem bi nûçeya xwe di rêzî de dewam bikin di nûçeya me rêzî de jî nûçeyeke ku êdî hemû mirovan eleqedar dike û bandora xwe li ser tevahiya jiyana mirovan û zindiyên li cîhanê dike ji ber ziyanên em didin sîstema cîhanê êdî sîstema wê diguhere şewat talankirin û xwezaya ku bi taybetî metirsiyên ku li ser çê dibin û gazên kîmyayîn ku ji aliyê mirovan ve têne çêkirin bûye sedema ku êdî ne zivistan di wextê xwe de tê û ne jî havîn di dema xwe de tên ji van zêdetir bi çekên ku mirovan êdî çêkirine cîhan di nava xeteriyekê de tevî vê yekê çekê nukleeriyên ku di destê welatan de hene bi vê yekê dî gefan li hev dixwin û metirsiyeke pir zêde li ser jiyana mirovahan didin avakirin herî dawê li ser vê yekê gaveke baş hate avêtin netewên yekbûyê ragihand ku peymana qedexekirina çekên nukleerî ketiye meryetê. Berdevkê sekreterê giştî yê netewên yekbûyî Stefani Dujarîk doh kildarî peymana nav netewî ya qedexekirina çekên nuklerî di daxuyaniya çapemeniya rojane de agahî da. Stefan Dujarîk got ji îro pê de yekemîn peymana nav netewî ya qedexekirina çekên nuklerî ketiye meryetê. Dujarîk diyar kir got sekreterê giştî yê netewên yekbûyî Antonio Guterres ji ketina peymanê ya meryetê re kêfxweşiya xwe aniye ziman. Ji bo peyman bikeve meryetê pêwîstî bi erêkirina pêncî welatî heye.
هندوراس 24 چلیا 2020 پیمان اری کربو و بو ولاتا پینجمین. پیمانا قدخکرنا چک نوکلری پشتی اری کرنا پینجی ولاتی به نوت روژان و بکوه مریته. بوی آوائی اف پیمان و به پیمانا یکمین یا قدخکرنا چک نوکلری ده آستاناف نتویده. تاوی دجی درکتنا امریکا، روسیا و چین ین خودی چک نوکلری جبوت نکرنا چک نوکلری لتواهی جیهانه و قدخه کرنا چک نو پیمان قدخه کرنا چک نوکلری هفته تیلمها 2017 جسد و نوتو سی ولاتن لکومیتا گشتی یا نتوین یکبوی ده به اره کرنا 122 ولاتان هاتبو پجراندن. جی پیمانا گو 20 ایلونا 2017 امزکرنا و در باسکری و حتانها تنی 84 ولاتان امزکریه. جوان ولاتان پینجیان سوزا ده تشرط و مرجکی ده و نکف نوا هولدانا چیکرنا چکن نوکلری و جبو ویجی تجر باندنا ناکن. حتانها ولاتن خودی چکن نوکلری امریکا، روسیا، انگلیستان، چین، فرانسا، هندستان، پاکستان، کوریا باکوری و اسرائیل پیمان امزه نکرنه. ویروسا کرونا یا کل گلک ولاتان مutاسyon درباسکریه جه دسپیک هین بلستر بلاوده به ویروسا کو دناوا ساله که ده نیزی 100 میلیون پیکتینه هری داوی زیده 2 میلیون کسی جش بر ویروسی جانا خواه جدزدانه. انگلیستان یا کو نها هری زیده جه ویروسی باندور بویه دناوا بیچارتیه که پر مزنده او حوار دیکه لپایتخت چینی پکین جبر پیکتین ویروسی موتاسیونی نو خاطنه کشف کرن ایدی ولاد کتیه ناوا آلارمی. ویروسا کرونا ده هر وقت که ده مترسیا خوب جیهان ده هیس کرن. ویروسا گو موتاسیون در باز کری لگلک ولاتان بوی سدم هلوشینا سیستما تندرستیه. لگوری دانین داوی یه رخصنا تندرستیا جیهانه لسرانسری جیهان جمارا پیکتین ویروسا کرونا نیزی نوت و 7 میلیون بویه. جوان زیده 2 میلیون و نوت و 10,000 کس مرنه. دینا باراو شهایی ده ویروس لگلک ولاتان موتاسیون در باز کریه. به موتاسیون نوره ویروس باوای کی بلز بلاف دبه. انگلیستان جبر ویروس بیچار مایه و نخوشخانه جنخوشان تجبونه. هرچی قاسی در ذکرنا لولاد دست بکریه لحطان ها لولاد ویروس نهاتیه کنترول کرن. لولاد جمارا پیکتین ویروس 3 میلیون و نیف در باز کریه و جمارا مریان جی نیزی نوت و 5,000 بویه. لالیه کی دن ایرو یکم روژا راگاندنا کارانتینای یا لباجار وهان آچینه گو ویروس لی درکتیه. باجار گوشبر ویروس دنالی نهاب تفدیرن هیره جاره کدن روش آرام بویه. حتی لباجار دوکومنترا لسر ویروس هاتی چکرن جی هاتا پیشاندان. لپایتختا چینه پکینه جبر تثبیت کرنا دو پیکتین ویروس گو موتاسیون در باز کریه حکومت لباجار کتیه ناوا آلارمه. لباجار جاره کدن تستا گشتی تی چکرن. لپارزمین اوروپا و امریکا جی خباتن جبو در ذکرنا لدیجی ویروس ددومن. بلاروس یاکو اف دمک دریجا خواه پیشاندان لیکیم نابه کسی که لپایتخت منسه که آگیر به بدن خواه خست. کسی 35 سالی یه لبرنا وندا حکمت آگیر بخواه خست جه آلیه پولیس اوالاتیان و هاته ومراندن پشتره جبون خوشخانه هاته شاندن. دیدیمنی کل سر مالپرین اینترنتی هاتنه وشاندن ده تی خویا کرن کسک لقادا پیش ناوندا گشتی حکمت لمنسه که آگیر بخواد خم. ده دیمنانده تی خویا کرن کو جبو ومراندنا آگیر کسین در دور بری خود دنجه آگیر. کمیتیا لیکولینی یا بلاروسی را گاند کو لسر مجاره دست به لیکولینی هاتیه کرن. لدجی سروکاتی الکساندر لوکاشنکو یا زیده 20 ساله لسر دستلات داریا ولاته جبار و خواه پیشاندنین گرسی تینه لدار خستن. بالافرا شریا سه 57 یا هری نوشن یا روسی لباشوری ولات هاتیه بجه کرن. ریوبریا باجاری خبراس واک یا روسیه د داخلانی پاروکری در راگاند کو بالافرا سه 57 یا یکمین رادستی ارتش هاتیه کرن. بالافر رادستی یکینین لشکری یا لحریما لشکری یا باشوری دریا هزار و دریا رش هاتنه کرن.
حتی داویا سالی و 5 بالافرین دنج رادستی ارتشی ورکرین. ریوبریا باجار لسر بالافران ها لکیجان باجاریت آگاهی پارونه کرن. لگوری آگاهین وزارت پشهسازی یا روسی حتی داویا سال 2024 و 22 جوره بالافرین 357 رادستی ارتشی ورکرین. بالافرین 357 جوری پنجمین یم بالافرین شرکو جبو هیزین هوایی یم فدراسیون روسی هاتن هلبراندن. تیگوتن بالافر دزیورین لس اوفرینا جهده جبالافرین F-35 آمریکای جی پیشکتی ترم. بریبینرین هجا بویر و گشتن هری سرکی و بالکشین لسر آنسری جهانی محول داد 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن حتی روشا سشم ببینندنا و خیر و خوشی ده هر شاد بختار